Predsjednik Vladimir Zelenski ušao je u otvoreni sukob sa američkom administracijom odbacujući optužbe Marka Rubija da ne govori istinu o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu. Zelenski tvrdi da iza zatvorenih vrata postoje uslovi koje Vašington ne želi javno da prizna, uključujući zahtev da se ukrajinske snage povuku iz Donbasa kao ključni korak ka završetku rata. Veći deo ledenog brega nije vidljiv, pokazao sam samo mali deo, poručuje Zelenski nagoveštavajući da se iza kulisa vode daleko ozbiljniji pregovori nego što javnost zna. Prema njegovim rečima, poruke iz Sjedinjenih Američkih Država su jasne. Bez povlačenja trupa nema ni govora o bezbednosnim garancijama, ni pre primirja, ni pre završetka sukoba. Zelenski tvrdi da je više puta o tome razgovarao sa Donaldom Trumpom, insistirajući da Kijev želi garancije pre kraja rata. Međutim, američka strana ostaje tvrda. Sporazum je moguć tek nakon prestanka borbi. Dodatno zabrinjava, kako kaže, činjenica da Vašington ne želi čak ni da razmatra potpisivanje garancija sada koje bi stupile na snagu kasnije nakon završetka rata, prenose mediji.